ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ከቻፕተር 3 የተውጣጡ የሚድ ጥያቄዎችን ይዘንላችሁ መተንላችኋል። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮችን የምንሄድ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ በደንብ እንድትከታተሉ ይፈልጋለሁ። ኦኬ ነምበር 1 A sentence like I love this class is an example of which of the following function of language? A. Informative, B. Directive, C. Expressive or emotive, D. Persuasive. So ቻፕተር 3 ሜይንሊ ዲልስ አባውት ሎጂክ ኤንድ ላንጉዌጅ የሚባል ቻፕተር ነው። ሜይን ፋንክሽን ኦፍ ላንጉዌጅን ስናይ ላንጉዌጅ አራት አይነት ፋንክሽኖች እንዳሉት አይተን ነበር። ፐርሱዋሲቭ፣ ኤክስፕሬሲቭ፣ ኦር ኢሞቲቭ፣ ዳይሬክቲቭ እና ኢንፎርማቲቭ ፋንክሽኖች እንዳሉት በሰፊው ቪዲዮችን ላይ ለማየት ሞክረናል። ቪዲዮን መለስ ብላችሁ በዚህ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ሰንተንስ ምንድን ነው? አይ ላቭ ዚስ ክላስ ይላል። ሶ ዲስ ፐርሰን ኢዝ ኤክስፕሬሲንግ ደ ፊሊንግ ኦር ኢሞሽንን ኤክስፕሬስ እያደረገ ነው ማለት ነው። የውስጥ ኢንተርናል ኢሞሽኑን ኤክስፕሬስ እያደረገ ስለሆነ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ኤክስፕሬሲቭ ኦር ኢሞቲቭ ይሆናል ማለት ነው። Here is explanation. The expressive function is used to express feeling, emotion or attitude. Sentence like convey the speaker's state of mind and cannot be validated as true or false. So due to this, the correct answer will be expressive or emotive. Number 2, the command please close the door primarily serves as which language function? እዚህ ጋር ኮማንድ እያደረገ ነው። በሩን ልዘጋልኝ ትችላለህ ወይ ብሎ ዝጋልኝ ብሎ ኦርደር እያደረገ ነው ማለት ነው። so the person is commanding or ordering someone to do something. Which choice is best to explain this sentence? A. Cognitive, B. Expressive, C. Directive, D. Informative. So the correct answer will be C. Directive function ይሆናል ማለት ነው። Directive function is used to give order, command or make request. It is intended to cause or prevent action and is not true or false. So the correct answer will be C. Number 3, the statement Hawassa city is the capital city of South nationalities and peoples of Republic of Ethiopia is an example of which language function? A. Expressive, B. Directive, C. Cognitive, D. Persuasive. So ስለ ሐዋሳ ሲቲ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? ኢንፎርሜሽንን ኮንቬይ ኦር እያደረገ ስለሆነ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ኮግኒቲቭ ኦር ኢንፎርማቲቭ ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። The cognitive or informative function is used to convey information which describes the world or communicate facts. This statement can be objectively evaluated as true or false. ትሩ ወይም ፎልስ ብለን ኢቫሉዌት ማድረግ የምንችልበት ፋንክሽን ኦፍ ላንጉዌጅ ኮግኒቲቭ ኦር ኢንፎርሜቲቭ ፋንክሽን ሲሆን ኢንፎርሜሽንን ኮንቬይ ለማድረግ እና ፋክቶችን በዓለም ላይ ያሉ ፋክቶችን ኮሚኒኬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ፋንክሽን ኦፍ ላንጉዌጅ ኢዝ ኮልድ ኮግኒቲቭ ኦር ኢንፎርማቲቭ ፋንክሽን ይባላል። ኦኬ ነምበር 4 The intention of a term refers to A. Dictionary definition, B. Set of all members denotes, C. Quality and attribute with connotes, D. Etymological root. ተርም ኦፍ ሚኒንጎች ኢንቴንሽን እና ኤክስቴንሽን ተብሎ ይከፈላል። ኢንቴንሽናል ሚኒንግ ኢዝ ሜይንሊ ኮኖትስ አባውት ዘ ካራክተሪስቲክስ ኤንድ አትሪቢዩት ኦር ኳሊቲስ ኦፍ ዋት ተርም የተርሙን ካራክተሪስቲክስ አትሪቢዩቱ እና ኳሊቲውን ኮኖት ወይም ዲፋይን የሚያደርግልን ተርም ኢንቴንሽናል ሚኒንግ ይባላል ማለት ነው። ኤክስቴንሽናል ሚኒንግ ከሆነ ምንድን ነው? ሊስት ኦፍ ሜምበርን ነው ኦር ሴት ኦፍ ኦል ሜምበርን ነው ዲኖት የሚያደርግልን ማለት ነው። ዲዩ ቱ ዚስ the correct answer will be C. Quality and attribute it connotes. Here is explanation you can see. Number 5, the extension of the term inventor would be A. person who is clever, intuitive and creative, B. the process of creating something new, C. individual like Thomas Edison and Alexander Graham Bell, D. the love for discovery. Extensional meaning የሚባለው a meaning that gives listing of a member or set of all member in a term ያለውን
መንበር ሊስት የሚያደርግልን ታይፕ ኦፍ ዴፊኒሽን ኤክስቴንሽናል ሚኒንግ ይባላል ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ኢንዲቪዥዋል ላይክ ቶማስ ኤዲሰን ኤንድ አሌክሳንደር ግራም ቤል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤ ላይ ያለው ሊስት እያደረገ ነው፣ ግን ክሌቨር ኢንቱቲቭ ኤንድ ክሪኤቲቭ ብሎ ሊስት አድርጓል። ግን እነኚህ ተርሞች ምንድን ናቸው? ኳሊቲ ወይም አትሪቢዩት ኦፍ ኢንዲቪዥዋልን ኤክስፕሌን ስለሚያደርጉ ኤ እና ቢ ላይ ያሉ ነገሮች ኢንቴንሽናል ሚኒንግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል። Here is the explanation. Okay, which of the following term has an empty extension? A. Planet, B. Dinosaur, C. Mountain, D. Philosopher. So the correct answer will be dinosaurs ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም empty extension ማለት there is no additional list or member or class in the term. ተርሙ member ወይም ክላስ ሳይኖረው ሲቀር ምን ይባላል? empty extension ይባላል ማለት ነው። Due to this, dinosaurs is the correct answer. Number 7. A definition that assign a meaning to new word like tiger for the offspring of male lion and female tiger is called A. Lexical, B. Stipulative, C. Persuasive, D. Theoretical definition. So the correct answer will be stipulative definition ይሆናል ማለት ነው። because stipulative definition for the first time ለአንድ ነገር ሚኒንግ የሚሰጥና ስተክሬት የሆነ ሚኒንግን ለአንድ ወርድ የሚሰጥ ታይፕ ኦፍ ዴፊኒሽን ነው ማለት ነው። So it is assign a meaning to a word for the first time, often creating a new word or giving a new meaning to an existing one, and it is a proposal for use and cannot be evaluated as true or false. Number 8. Dictionary definition are a classical example of A. Persuasive definition, B. Stipulative definition, C. Lexical definition, D. Theoretical definition. So the correct answer will be lexical definition ይባላል ማለት ነው። So lexical definition is the type of definition which is characterized as dictionary definition, and it gives what a meaning a word already has within a language community. ኮሙናሊቲ የሚባለውን ነገር ለማምጣት እና አምቢጊቲውን ሪዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀምበት አይነት ታይፕ ኦፍ ዴፊኒሽን ነው ማለት ነው። this is called lexical definition ይባላል። Number 9. Defining poor as having a daily income of less than $1.2 is an attempt to create A. Stipulative, B. Persuasive, C. Precise, D. Lexical. The correct answer will be precise definition ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም it define the term through what improving the preciseness of a term that is being defined. define የምናደርገውን term according to context ሆነን according to situation ሆነን ለአንድ ተርም ሚኒንግ ስንሰጥ ፕሪሳይዝ ዲፊኒሽን ይባላል ማለት ነው። aim to reduce vagueness by establishing a clear measurable criteria for applying a term, often for legal, scientific or technical purpose. So the correct answer will be precise definition ይሆናል። Number 10. A definition that aim to persuade or change attitudes such as abortion means the ruthless murdering of innocent human being is called A. Theoretical, B. Lexical, C. Stipulative, D. Persuasive definition. The correct answer will be D. Persuasive definition ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም it is use emotionally charged language to influence the attitude of what audience and win acceptance for the particular point of view. Persuasive definition ማለት ሰዎችን ለማሳመን የምንሰጥበት አይነት ታይፕ ኦፍ ዴፊኒሽን ሲሆን የአንድን ሰው አቲቲዩድን ኢንፍሉዌንስ በማድረግ ኢሞሽናሊ ቻርጅድ የሆኑ ላንጉዌጆችን በመጠቀም ያንን ሰው አቲቲዩድ ኢንፍሉዌንስ በማድረግ ያቀረብነው ሀሳብ ተቀባይነት እንዲያገኝ በምናደርግበት ጊዜ የምንጠቀምበት አይነት ታይፕ ኦፍ ዴፊኒሽን is called persuasive definition ይባላል። Number 11. The definition physician means doctor is an example of which of intentional technique? A. Operational, B. Etymological, C. Synonymous, D. Definition by genus and difference. So physician means doctor is the synonymous meaning. Synonymous definition is the correct answer. Number 12. Explaining that the word logic came from the Greek word logos, which is using which definitional technique? A. Synonymous, B. Operational, D. Etymological, D. Demonstrative. The correct answer will be ኢንቲሞሎጂካል ዴፊኒሽን ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሩት ወርዶችን በመጥራት ለአንድ ወርድ ዴፊኒሽን የሚሰጥ አይነት ታይፕ ኦፍ ዴፊኒሽን ስለሆነ ማለት ነው። Number 13. Defining acid as a substance that turns the color of blue litmus paper
to read is an example of A. Theoretical, B. Operational, C. Persuasive, D. Lexical definition. አሲድን ሳብስታንስ ነው። አሲድን ዲፋይን ሲያደርግ ሊትመስ ፔፐር ብሉ ሊትመስ ፔፐር ወደ አሲዲክ ሶሉሽን ውስጥ ገብቶ ወደ ሬድ ከተቀየረ አሲድ ነው ይባላል ይላል። ሶ ዚስ ታይፕ ኦፍ ዴፊኒሽን ኢዝ ኮልድ ኦፕሬሽናል ዴፊኒሽን ነው። ኦፕሬሽን ወይም ቴክኒኮችን እያካሄደ ስለሆነ ማለት ነው። ሳም ፕሮሲጀር ስላለ ኦፕሬሽናል ዴፊኒሽን ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 14 in the definition kitten means the young cat. What is a genus? A kitten, B young, C cat, D young cat. so genus የሚባለው ዋና ኦሪጂኑ ነው ማለት ነው። so cat ነው የሚሆነው ማለት ነው። so cat is a genus. Number 15 defining a chair by pointing to several differences. Different chair and saying this and this is using which extensional technique? A. Enumerative, B. Definition by subclass, C. Demonstrative, D. Synonymous definition. So the correct answer will be C. Demonstrative or ostensive definition ይሆናል ማለት ነው። Defining content by listening example like South African, Asian and European is A. Enumerative, B. Operational, C. Etymological, D. Theoretical definition. So the correct answer will be enumerative definition ይሆናል ማለት ነው። A is the correct answer. Number 17 defining vertebrate as animals such as reptile, bird, mammal is using which technique? A. Demonstrative, B. Definition by subclass, C. Synonymous, D. Operational definition. so vertebrate ብሎ subclassዎችን ሊስት እያደረገ ስለሆነ the correct answer will be definition by subclass ይሆናል ማለት ነው። B. Number 18 which of the following is a definitely in the example? Tiger means a large striped furious feline. A means B. Tiger, C. a large striped furious feline, D. feline. so the correct answer will be tiger ይሆናል። definitely ማለት the word that is being defined የሚደረገው word definitely ስለሆነ B is the correct answer. Number 19 which technique of definition is considered the most effective and can use it to construct almost all type of definition? A. Synonymous, B. Operational, C. Genus and difference, D. Etymological definition. so the correct answer will be C. Genus and difference ይሆናል ማለት ነው። so you can see the explanation in here. Okay, number 20 the relationship between intension and extension is such that extension determine intention, they are always identical. C. intention determine extension, D. they are all are completely unrelated. so the correct answer will be C. intention determine extension ምክንያቱም intention ማለት የአንዱ ነገር ካራክተሪስቲክስ ወይም አትሪቢዩት ስለሆነ ኤክስቴንሽን ደግሞ የዛን ካራክተሪስቲክስ የያዘውን ክላስ ሊስት ማድረግ ነው ማለት ነው። so intention ካለ ኤክስቴንሽን ይኖራል። so due to this C is the correct answer. ኦኬ የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቪዲዮአቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽ ማንኮች ጥያቄዎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።